Ассалому алейкум, бародаро, дӯстони азиз. Где-то як ҳафтаи се курс бозӣ кардагиш. Анча нархҳои Samsung, Redmi иваз шуд. Ҳозир як дақиқа мефаҳмонам ки чанд пул шуда. Як дақиқаишо метиҳам бу рафта. Даро сар мекунем Samsung A054 64 9000. Samsung A154 128 13490 рубл. Samsung A256 128 18490 рубл. Ҳамин A25 856 20490 рубл шудааст. Инаш бошад A35 5G будааст. Ин 8128 бошад 23990 рубл. Инаш 856 бошад 26490 рубл. Где-то 50. Инашам яхе просто дуги хел светаш, ин се хел. Инш 54 26990 рубл. A55 намондааст, но лекин нархаш 856 32490 рубл. Акун сар мекунем Redmi-ҳои бюджетни. Redmi-ҳои бюджетни ин се хел 4 хел светаш ҳаст. Ина 364 бошад 7000 рубл. Redmi A3 ҳеҷ фарқаш нест, просто оперативкаш калон, ҳам памяташ калон 8490 рубл. Акун болотар мерем Redmi 12. Redmi 12 4128 бошад 11490 рубл, дизайнаш хушро. Иш як хел памяташ 856 бошад 12990 рубл. Note 12S Redmi ина улучшенный варианташ иш бошад Note 12S 6528 бошад 14990 рубл. Акун 13 мегзарем 2024 сол буромадагӣ Redmi 13C 4128 бошад 10490 рубл, дизайнаш хушро. Redmi 13 бошад 856 16000 рубл. Акун Note 13 нархаш намондиан, ино нархош бошад 14000 рубл, 8128 8256 бошад. Ҳамин телефонҳоро ман ду хел свет 15490 рубл шудааст. Note 13 ишам ранги кабуташ ва ранги сиёш. Анҷа мерем акун Technospark, аммо арзонаш бюджетниш. Иш бошад мана сета камера как iPhone бори сохтаги 364 инам 17500 дурнаш пуч хол стеклош амаксаш меброд. Ҳамин се хел свет. Иш бошад 20S 4 плюс 4 128 9500. Инаш бошад Technospark 28128 бошад 11490 рубл. Мана инаш бошад амна экранаш эйджаш Technospark 20 Pro Plus 18990 рубл. Ҳозир ман нишон дидам ки экранаш эйдж будагише агура. Мана мехел мана эйдж гуфтагиш мехел шад чи тошвай. Type-C будааст, мехел хушро ганда. Так, мегузарим акун Tecno Power 6. Инаш бошад 12256 такаш 22490 рубл. Телефони игровой Tecno Common 30 856 16990 рубл. Ман се хел расветка. Инаш неки вай мешад. Изи дастон немо отпечаткон немонад. Инаш мемонад, инаш глянцевый неки. Но инҷа бошад Honor 200 Lite. Ако Honor-ам калон шуда бад. 200 Lite мондаст. 856 21990 рубл. Инаш бошад Honor 4. iPhone ба сети камерашо ин бош 4 будаст бародаро. Honor X6 128 12000. Инҷа бошад инаш бюджетне акун. Honor X5 Plus 464 9490 рубл. Ин буд бародаро нархи 3 августи 2024 дар магазини Realphone. Как всегда номеро дар описании метавонед заказ кунед.